I dalje smo mi u svijetu muzike, u svijetu umjetnosti, da vam pravo kažem i Banja Luka ima čime pohvaliti tu upravo večeras u Kulturnom centru Banski dvor. Divne ljude imamo u studiju. To su Jasna Đurović, pijanista i profesor klavira iz Banja Luke, i Borko Milojković, pijanista iz Beograda. Dobrodošli. I prije svega dobrodošli u Banja Luku. Hvala puno, hvala. Jeste zadovoljni do sad? Jesam, do sada je sve prošlo, stvarno savršeno. I eto, prosto sam poželeo da se uvek vratim ovdje. Evo, pričamo malo o duu koji ste zapravo oformili u proteklih godinu dana. Relacija Beograd-Banja Luka i u onim normalnim uslovima, kako to već sada zovemo, zvuči malo komplikovano, a kako to sve funkcioniše sad? Pa, funkcioniše odlično, nije baš tako komplikovano kad se fino dogovorite i kad nađete pravu osobu za saradnju, onda sve funkcioniše, naravno. Jeste malo ta udaljenost, da kažem, nije baš ovako praktična, ali u svakom slučaju Borko i ja smo se našli kao dva nekako vrlo slična senzibiliteta u muzičkom smislu, tako da funkcionišemo odlično. U muzici je to zaista jako bitno. Jako, da. Obično kažu da se suprotnosti privlače, ali kada je umjetnost u pitanju, to i nije baš tako. Pa da, u stvari mi smo vrlo sličnog temperamenta nekog, tako da naš duo je tako nastao u nekom pandemiji, da kažem, u jeku pandemije. Malo smo se tako dogovarali. Shvatili smo da možemo zajedno da funkcionišemo kao duo i tu saradnju nastavljamo i dalje. A ovo nam je prvi koncert, recital, da kažem, u Banja Luci i meni je drago da je to baš Banja Luka. Ali već ste zajedno nastupili u Beogradu? Da, tako je. Na mom solističkom koncertu Jasna je bila gost, tako da smo tu nastupili, izveli smo dva dela Antonina Dvoržaka, Slovenske igre, i tako da smo tu imali prvi nastup, se kaže, probili smo malo led i eto sad smo spremni onda za jedan tako veći solistički koncert i meni je drago što je to baš u Banja Luci. Šta ste pripremili publici za večeras? Pa pripremili smo upravo, kao što je rekao kolega Borko, dve slavenske igre Antonina Dvoržaka u E-molu i C-molu. Pripremili smo po solo kompoziciji, ja ću izvesti Chopinov Nocturno opus 55 u F-molu, zatim Poulenkovu sonatu, to je sve za 4 ruke. I pripremili smo Camilla Saint-Saënsa Karneval životinja, s tim da prije toga će naravno Borko da izvede isto tako svoju solo kompoziciju od Sergeja Prokofjeva, sonata broj 7, treći stav. Kad kažete sa 4 ruke, nama, kad dođemo kao publika, izgleda prilično komplikovano. Pričajte nam malo o tome. Da, znači, sviranje u 4 ruke je meni stvarno nešto posebno. Ima posebno neku draž i nije tako često da se održavaju celovečernji koncerti četvororučno. Znači, 2 umetnika i 1 klavir. Eto, to je onako stvarno lepa priča. Zaista jeste istina i imamo priliku zaista rijetko to vidjeti, pogotovo negdje ovdje u našim krajevima. Publika će večeras biti zadovoljna. Ako niste došli do svojih karata na vrijeme, moramo se razočarati, karata više nema. Komentarisali smo i malo prije i u normalnim uslovima je negdje to bilo za očekivati, ali evo. Da, bile, moram da kažem, zaista velika zainteresovanost za ovaj naš koncert. Mnogo ljudi je pitalo za ulaznice, ali ulaznice su, kako sam dobila informaciju iz Banskog dvora, za 2 dana nestale. Ali u svakom slučaju bit će par kadrova preko Facebooka live, tako da mogu da prate Ono na čemu ja moram da vam zahvalim, zapravo vama i svim umjetnicima koji se zaista jesu trudili u proteklih godinu dana negdje da nam daju vjetar u leđa. Jer opet se pokazalo da je zapravo umjetnost stub jednog društva. Tako je, pa to sam uvijek govorila i ja i kolega smo to zaključivali u više navrata, tako da sa umjetnošću ne smijemo da stanemo i sa kulturom, nikako. Ja bih voljela da se to mnogo više promoviše u svakom smislu, više nego sad. Sad, u toku te pandemije ja sam primijetila da ljudi mnogo češće dolaze na koncerte umjetničke muzike i to je dosta pohvalno. Ja vidim da ljudi upravo razvijaju tu svijest o tome i drago nam je da možemo da doprinesemo razvoju kulture i umjetnosti na ovim prostorima.
Kakvi su planovi za dalje? Da li ćete uskoro ponovo biti u Banja Luci za sve one koji upravo gledaju, a večeras, nažalost, ne mogu na koncert i gdje ćete svirati u nekom narednom periodu? Imamo dosta planova. U pregovorima smo nekim sa Sarajevom, sa Tuzlom. Mislim da će biti tih koncerata i dalje. Mi sviramo naravno gdje god nas pozovu, gdje god napravimo tu dobru saradnju. Borko i ja svakako imamo dosta ambiciozne planove, da kažem, kad je klavirski duo u pitanju, jer to je jedna posebna vrsta muziciranja i mislim da se to publici uvijek dopada, tako da svirat ćemo gdje god. Vidimo se mi uskoro. Ja vjerujem i negdje se iskreno nadam kad je već zainteresovanost publike tako velika, onda i mi koji nismo uspjeli na vrijeme do svoje ulaznice, da dođemo i da uživamo u umjetnosti koju stvarate. Hvala vam još jednom. Hvala i vama, da. A mi ćemo se